That's what I felt this morning. E lo na ngona o whalongolongo ai I le whamantunga. Pe ai matango fiele whai lo le wala au le taimi lea. Awa ua matua o. Ma whapena na masua sua. Le nganga I whalongolongo ia fionga le ri. Ele o le winga ele na tātou te o mai ai. Ia tātou wasinga taulanga ia so sa. Tātou whalolongo so se teimi o vaenga o tātou wasinga taulanga. That we can feel His presence. Hallelujah. But you would rather go through the normal structure of the service. I just see me wa o lango neina. O tātou te mana na o tātou te oi Paul Kalame o sauninga. Hallelujah. So le whaie reo wala au to wo whaariri ia ile nei aso por amiga le whaie se upu. Hallelujah. I hope you can hear my heart right now. Hallelujah. Hallelujah. Tau neu te tue fia turi loina lava ia le tātou te iala mo le tau sanga le nei. As a pastor, I always look towards the Word of God for the year. When it comes to June, July, I always go and revisit the vision that God has given us, His people, to say where we are at, according to His will, according to the vision has given us. Le taone o le atatou tue savalia ma tatou tue au taruina, e te tue vaai I lo soifua, o te vaai fo I lo lava o langa, po fea o lo tatou iai I le masina lo no valu le neo o le tausanga, talu na au mai e le tua, le fasino manga, po o le visiona tatou te olai, fa le ainga ma fa na o le tua, I le tausanga le nei. O le visiona, le te iala na mai e le nganga o le li mo I tātou, ia te ina I tātou e le nganga pa ia o le atua. The vision that God has given to us by His Spirit is to be led by His Holy Spirit, the Spirit of the living God and the Spirit of Christ Jesus. O le nganga pa ia, o le nganga o le atua, o le nganga o Yesu Keriso. O le nganga o le atua ma le nganga o Yesu Keriso e te mau e tu singa Paulo I le galesia po le aupa ia e ala le tusio Roma lona mata aupa valu. So o tāiau ne te wa iai lea, po fea o lo e iai I lau savalinga ma lau tautinonga o oi o le atari ima la fifine o le atua e tusa ma le taiala lea. A o fa soa I le tāiau ne e te siaki ai oi. As I'm sharing, you're going to check your own spirit, your own soul, your own mind, and your own body. Po fea tonu le nai te ye pena ye sea o ngā. O le ta iala mo tātou mai le aso mua na tātou whalongo le ta iala lea. Se I o mai le aso le nei. A wha pea I le ai. Au e te wha noa ai lea. A ia e loa ai lea o loo amana ia ina lava o e maa ue le tua. If you take your spirit and your soul, your mind and your body, and you are not in line with the vision for this year, then don't give up. But be thankful that God is mindful of you. Ia whaftai le olo a mana ia lava o e maa ue le tua. A wā ia e mana tua ina, ma ia e loa ina, o mea umalea o mai, ma whapena o na o ai, ma whaasino mai ma ta pena I tātou e le tue tutono o le malune e iai le mafuaanga. There's a reason of the things that we hear behind this pulpit. And that's the will of God for you and I. Coming to church is not just coming to have fellowship with others, which is a good thing. But coming to church not only to have fellowship with others, but also to have fellowship with the one who called you into His kingdom while you are alive today. E le ngata na ia tātou mai tātou te mafuta fatasi,
maisi awa o le me te tau na fai o le me lelei a ia sili ai ona e loa lau mafutanga ma le atua na wala awina oe ma ua whaolaina oe le aso le nei. Know that you are saved today and know where you're going when you die. Ia e loa ai lea wa e whaolaina i laso le ma ia e mautinoa le me te alu ai ia o na e oti. Au e te alu i tua ingata turunga le whame e le loa tangata le me alu i pe a oti. Don't live on that understanding. No one knows where they go when they die. That's up to God. That's silly and that's ignorance of the word of God. O mela na o le malamalama I la fionga le tua. Wa umana o a o le tua ia te a o e soifua le aso le nei a o ina e oti e te iloa le me te alu iai. E lua no whanga e alu le tangata o le ola e whaavavau o lo iai ke wiso le aso le nei o lo o tala noa ia ta mai winga ia ta tau ia tutolo papto toe ma o tau ia wa avea ma wo ma paanga e ala I le nei live tato loan me tato te o iai o oe mau o tangata o whaola ina o lona winga a ta ina oe mau e le nganga pa ia a o I laso lo sitianga e te sitiaina. Are you with me? Are you with me? But from a levite, you are saved. I'm saved. We're all saved. We have confessed Christ Jesus as our Lord and Savior, which is a good thing. Wa tato tino uma ke viso e vea malin faola yo tato olanga fai mai amene. Ai fai mai ai. Ai a fai na na tato tino ke viso e vea malin faola yo tato olanga au mai ke viso fa manu yanga ya tato fai mai o tusia lo swafa malo ingoa I le tusia le ola ai a le te ina oe a le te ina o le ngang pa ia e le mautu e le mausali lo tato fa tuanga. Le tala fai ngofie Yuta se kara leana o mai whamuntunga. Are you with me? The classic example is Judas Iscariot. He was saved. He was called and chosen by Christ. Na filifilia lava e Yesu ke viso ta malo lea. Ai mafa foi upia na mai whamuntunga lea lefa me ke viso. Na sili pe ana le whanau mai. I wish he was not born. But a whaila na iloa ke viso Sale te tau ona whanau mai. E se a lava na wala awina e ke viso yuta e a vea mona so. Are you with me? Tate fatasi. Tate fatasi. If Christ knew that he's going to be the one that was going to betray him, and then Jesus said, I wish he did when he wasn't born. But why? Why did Jesus himself chose him to be one of his disciples? Isn't that interesting? Well, put on your thinking caps. This was not part of my assignment this morning, but I'm going with the Spirit of God this morning. It's a challenge, and I want everybody to challenge yourself there. Why? Yesu manatu ya I leo se fai se male sao. A la su langona ya ina. Wa ilo mai mele tau te anga ya. Ma tino fai atu wa etalia ke viso Yesu e vea malim faula yo tatolanga. We have confessed him. So we have all the blessings that Jesus said that when you die you will live because your name is already written in the book of life. So those are the promises that Jesus gave. Wa umana mai ke viso le tautonga ma le fa mauninga le me o ia tangata o talia ina o ia. Ai le fa mantunga pa mai lo le o talia mo lo toto o tangata le o le fea ngainga fo. Lona winga o mautu lona soifua I lo lai fa vavau. Ai. La men tupu tamalea. Wa le na ia I le fa mantunga le aso lea. E alu I leo lai whaavavau. Wa o leo wa umana ai matalia hi ale toto ke viso. A lea wha me ke viso I. Sili ai pe ana aua e whanau mai. So la su manatu e. La mea na laina na wala awina ke viso I a yuta vea mona so. A lea awa tu e whai ke viso le upu le te mulimuli lea. Sili pe ana e le whanau mai. A wala o lea o ngal fisiri lea. E se va ai foi lea I ate oe. I le aso le nei, I tatangi I o talinga.
le upu la te viso ne te wapem te so na sile pe awe ke whanga o mai Mika Lagavale 𝚘𝚙𝚢𝚅 fale aliti. Paua mele wingo mele awe tato o te mio wa onga le fionga le tua. Te mi e ta ua ma ta upsisili. E tau te mana tuna. So nasu la ngona ia ina po la se mea ua. Patu le mano ia se man. Ave leo no ia Samoa. O le tali sa o ale o la le tu wasu sa no se si ocho. Le u kan sa o ia. Ia se man le tu langa na. La sila fia ina ke viso. E whanau ta malo lea. O na wala awina lo lea. Ina ia sau. E le isau ina ia whapena o ngā lulue. Ma le awali i lea o Peteru. Ma Ioane. Antelea. Ma isi au so. Aina sau ia whapena o ngā lue whatasi ma ia. Vai upor whamutunga. O le e fufui whatasi o malima. Ai whai mai le whamatalanga Ioane. O le o te fufui le whalawa. Ma ave iai, o ia le na, so eva vai whamatalanga ina, mutua manino ale, ia lo tamalo ale. Jesus knew that he's going to die and he's going to go to hell. Are you with me? Na ia wala awina lo lea, e au mai ina ia la ngāru, lue whatasi, ma whaalonga on talinga ia o onga le malo, ma li wairo na loto, ma sui ai lea ma salamo ai, ia ai, pangalea tingana ia fatasi malealo le sisiri esi la fufui fatasi o la lima le taimi lava le tasi his last minute opportunity. Are you with me? Isaiah misia Isaiah whalongolongo I upu na whalolongo I upu ai le ola ai le nganga. Are you with me? So o le ana whano o I amai ate oi ai lea mao o le ata lea le tio fai mai ke viso a le alu e le ma au fai ona awina mai e fisosani. That's why Jesus taught that if I do not go, then your helper, the promise of my Father, the Holy Spirit, will not come unto you. O le fasili ai sea la mea laina saule ngang pa ia o ia te vama ai le Yesu elo tusi I le Efeso e wha pai upe tol se fulu. Ephesians 4 verse 30. Mafu anga na wino mai le ngang pa ia. Wa uman tatou loa wa o tatou whanonglong wa tatou wa o tatou tala noa ai. A o lesi winga loloto lea na laina a wina mai ngang pa ia. Ina ia e malamlama I lo lea I le fesiri lea na tatou tala no ina le tae au lea ai sea na vala awina ai ia yuta le sekara lea na whaolaina na ave uma iei polo inga ai sea wa ia misi ai lea awa ena mai iei le fisosoani mo tatou I le tūlanga lea o le a veire na mai le tua mo tatou le nei tausanga the reason for the vision that is given to us. A fai wa ia ina fai tawina le I le ngangana Samoa pa mole mole ia. Let's read it in English. For the English members of our church, let's hear God speaking to us as to why He gave us a Holy Spirit and why we need to be led by the Spirit of God. English members of our service, let's read verse 30, please. Sealed for the day of redemption. Fa mau fai longa ina I tātou se I o le aso e fa o lai nai ma I le winga upu. Pa mai e fa mau fai longa ina se I o I le aso e fa o lai nai. E pe e fōlinga mai o lea ua fa o lai ina le kalesia le I Efeso. A o lea utu e fa o le aso e fa o lai nai. Le upu nai fa o ngai na le fa peritania na
the day of redemption, and the other translation talks about the day of adoption. O lono inga whaulinga mai ina, o lo whaolaina ma lo whaolaina, e le ato atoa se ia o le aso lea. Le aso la lea lea walata mai nei, o le aso lea o le si tianga. So, o le si tianga o inai lo ai lea, o lo wonga ato atoa ia o onga a Yesu Keriso. Ma wa e o lai lea, ona o le fesosoani, anganga pa ia i ante oe mao. Ma fo anga na le maua i se ava nol ta maloa lea. A wā fo laua whanonga ina, ai sa ia te ena lea nganga pa ia o le atua e fesosoani i ante ia. He denied and he rejected the leading of the Holy Spirit in his life as a disciple of Christ. O ina fo ia mai nei ia te oe mau le taimuanga ma le whate te inga lo soifua ma lo langa. I le aso le nei, wa e whaolaina, wa au whaolaina, ai a le taliaina e oe mau nganga pa ia, e taita inga ta whiwhiringa, mo ta loto, ma ta anga, ma ta mionga, mo lo soifua ma lo langa. E whapena lea, ona la ina i ta ua lo ta whaoltanga. Are you with me? Are you with me? Le mafu angana lea, e lea o awina I lava, ma whaasoa I to tono o tato malu nei, e le ato atoa, ma mausali o tato whaotanga pe alea ilea ngang pa ia. Aisia, a wala o lea tato te whea ngaima whawhitauri. We're living in a world of changes. We're living in a world of challenges. We're living in the tempting world. O le te soifua mo wala I se lalo langi o whawhitauri. Nai te nofo mai nao, leo te tuatu tatou te iloa umaa. E ei mea lui ai leo lau whatuatuanga. E iai mea whapena o na tofo ina I lau talitonunga. O isia mea te iloa ai leo se mea te tauna whai, ai uma e hawa whai. Aisia, a wala e vai pea o tatou wolanga, e pūlea tatou o tatou loto, mo tatou manatu. Because most of the times we are saved, but most of the times we are led by our minds and our thoughts. Are you with me? We are saved. No one can deny that. But who's leading us daily? Wa whaolaina taua, a oaina te ina oe, oaile te ina au, ia tatou fuafuanga, mo tatou mana tunatunga yaso te tasi. Are we led by the Spirit of God? Or are we allowing our understanding and our minds to lead us? O wa te tali mai ai na, ai mawhauwhaua leo o I ate oe. Are you with me? Mawhauanga nei te whaalongo pēa I to tono le tatou malu le nei, whata o te sumarwha, sumarelua. The reason why the Spirit of God is always reminding us of Proverbs 14, verse 12. Pai whatasi whata o te sumarelua, whai pa sumarelua, I le ngangana Samoa, ia. E iai, le ala, o malatu ngata, wa tonu, ma sa au malelei, a o lona, taunu unga, e whano ai. O le tangata ua whaolaina, o le tangata e whaitauri tuspa ia. Ai a o olo I te me olai, e le manatua o a onga le tuspa ia. A ua tali I mana onga o le tino ma le loto. Manatua I ka le sia fitu, o le mafua angana na mai e le tua o a onga muli ia, ai umalole ma le tuspa ia. The very reason for the 7 letters to the 7 churches in the book of Revelations. Ai vavaia I ka le sia umana, I ka le sia whaolaina. All those 7 churches are born again churches. They have confessed Jesus Christ as Lord Savior in their lives. But when we read through it, we shared Laodicean church 2 Sundays ago, or 3 Sundays ago. And we saw that there was nothing about their love and their faith in Christ Jesus. But they were still doing services. They were still doing churches. Sa tato tala noa ia 𝚟𝚑𝚎𝚘 e moni. Tato vai ai le nau fetala ia le tua. Lai fa mai le fiong le tua, vai fetala inga le kiviso. Ia 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚎 mai mau pe ana ele. Lai fetala inga Yesu kiviso ia 𝚟𝚑𝚎𝚘. Lai fetala inga le ngang pa ia 𝚟𝚑𝚎𝚘 ia ina. Sili pe ana el, e sili pe ana
Ma lili pete te vevela. Ai fa le ngolua lan me fai e te visa ia la. E luai mai. Wa fa fonga ia ina ile o mai leo le tue na. Me foi na o se fautuanga mo tatou. So se sa tatou mai ai. I want to tell you, hear the Spirit of God right from the start of worship. You will be amazed how God opens up himself unto you from the first word of the leader of our worship. Are you with me? Awa vai upu na o salamo na lo suma tolu fa me ete lau mai me ai le la o ai maau I luma o I tamai ia chau wa e fa o lo ulu I le ngao na o suau e le lo ngao me na au fa so ma ka ko fa so fa ka me lo ke lo wa leva ke ko fa longo o salamo le wa e fa o lo ulu ine suau wa tau wa sua vai le upulea vai fa longo fa mantunga I la le me e fa tuse le tau masua le fa mantunga le la fai mai I si longa lo lima au wal kalifa kasimai na se upe fa longa ina o não vai mai o fai nga ku la ya ina wa leva nga mo ele ia fa mankunga uma ka kai ya si ya wa vai ya e lo malingi foi le lo kanga Amerika o malingi foi o marine sa le fa mai wa matua malingi la fa te inga le mai fa mantunga o le ko yo mai uma but it takes one to save the rest after you sanya wa ko fa o la inga uma la to ya so mai na fa mai wa malingi mai le fa mai wa tau mo sua wa mai tau mo sua na ye na o tamu susua ele o se me fai isa ngata o tamu susua ona o oe e uina e fea ngai ma fa fitauli e uina tato fa fea ngai ma foi nei ma tinga o tau e munga o upu fai ai fai mai le tala tupu wai foi nei o ta vita I te ma o le ngata no o ai a ua e fa u ia tau o le melea o tau ma suafu o tau masuasua o tau masuasua la wipu o lono winga whamtalanga le tua o le teimi e te whatangaina mo whatangaina I le ngang pa ia e tai ia e tatou o le mea nai ho o ia te oe o le mea nai ho o ia tau. You don't have to respond to the world of accusations and blasphemy e te le tau tali ai le lalolangi o lo fai upu ma ia te oe ai pauan me na ko fai ko fa sa po ma pungi pa wa me na o le ta ofio le fa malia ko wa foi me fa nga wenga I upu ka kalfenga ya wa e mapu ai le matango fio tama wa ele to ya no ya ileo ye e ka fanga mai ma foi ngai ma fai mai ya fa fenga nga ya ngo wa si o mia o ya foi nei ele tama a inga leo le tua pai e ma fai me na ina ua tatou fatanga ina ma ave le ava noa ma le fa mua ia nganga pa ia e tai ia te oe ma ava mai na ele ngata I fa manianga le your blessings are not going to end there but people will see and people will talk but they will talk the amazement of the love and the grace of God upon your life and your family nena famela fionga le tua o te fa mamalu ia te salamo I watasi mai ona wa e nau mai ia tau o le mele o te fa manuia ia te oe o te fa mamalu fo ia te oe e longa fo oe malo wa inga I le sa fa inga tangata. Are you with me? Why? What's the difference here? O le ese senga I ona o I lanchouia o le ngata na tau tino Yesu ke viso e vea mali ma faola ma matai ma wo yo lanchouolanga a ua whapena o na lato ave ia nganga pa ia le whaamua na te pulea ai o lato o laka. Le ana whai mai ai le whata oto le whato skulu wa whaamau whailonga ina oe. Sealed. Rono inga so se mea taru iai e loa tangata o oe o tangata wa whanau whawina. O oe o tangata wa whaola ina. Ai sea
la tau te loi lau ngangana. E whiwa e unga oe. E whiwa e whaki ngā i hatu e ngā le aka ngā thusio ata. You know, mum's the word. A little mum for a little mother. A little mum for a little what? Well, they say upo e watu. And what e ke leko I loa kari iai. Ia e kari ua kau masua loa nganga I le taimi le na. Alleluia. O le ofofongia le na o le atua. Kako olo kako maka upu kai au le. Let's go to what I prepared from the Lord this morning. Come with me to Luke chapter 4. O le ta iala o la u whaasua I le tai au le nei. Let Jesus Christ be our example. Ia avea Yesu Kiriso ma whai ta inga I o tātou wolanga. That's another reason why we were saved. So that we can display Christ Jesus to the world. The world means the world. When we talk about the world, we always talk about our own immediate families, our neighbors, our extended families, and then to the rest of the world. So tato va vai lola iai. Wa fa uina oe mo wa te ina ta ua le ngang pa ia. O ta ua lola e fai ma fa te tai. O Yesu Kiriso. E fai ma fa tu sanga. O Yesu Kiriso. And then people will look at us as Christ in the world today. Awa ele o toi so fu Kiriso le lalo langi nei. Ao oe mau, o le whatusa leo Yesu Kiriso. Me whala na e fia o mai e tangata I le tala le lei. E fia na unau e tangata e fia pei o oe. Alleluia. Are you hearing where we're going this morning? Alleluia. Fia na utato iai. Luka fa, ya. Tatu volo, o tu sa ona. O le luka wha, whai upu mua I le lua. O I tatou te wa ai ei lea. O le teimi lea, o le wha te ingo le wala awino Yesu Kiriso. The reason why I've chosen this passage of scriptures to tell us how Christ modeled the kingdom purpose in his life on earth. Mafu anga wa o mai ei ia le maulea luka, na ia e wa ai ei lea I le awala na whapena o na whati ta inga I le Kiriso, pena wha ngā inga I Kiriso, lono soifua, e whati ta I ai leo langol tangata, e ola mo le malo le atua. Awa e te malamalama le lawa I aina, o Kiriso na ua fio mai le lalo langi, e fio mai e leo ia te ia se mana. A fio mai e le ai sesia mea e esei o ia mai le lalo langi, pau ale le mea esei Kiriso mai le lalo langi, e le ai se anga sala ia te ia. So if we understand the life of Christ in his ministry and the fulfillment and of the assignment that was given to him by his Father, then we will understand the vision that God has given to us this year to be led by the Spirit of God. Awa ata malamalama lo so ifuanga ki so wa tato wa fa mai Kiriso le ana le tua na tato malamalama itala malawa Yesu Kiriso ai tato te le malamalama fo I mama ngalo ya tato le mafua anga na lai o na faia Yesu Kiriso me na ya faia, because we don't understand how Jesus was able and was empowered to do what he did. Melana le yalta tuwo le amatangana. Fai tau fai mua man fai upelua. Read it in Psalm 1, verse 1 and verse 2. Ia le mataupule nai fa fai tau ia. Mai oritana wa tumu o ia I le nganga pa ia. Ona avele o ia le nganga I le vao fai upelua. Wa fao so soina le ti Apollo ia so e fanga fulu. O aso lava ia e le I tau mawhai e ia sina mea e ai e tasi. O mawai ia aso muli ane o na fia tau mawhai lea o ia.
lua leina na ia ina lan mena te loina le leina mua na ua mai a ona papatiso o ia ona fatumuina le o ia ele anganga pa ia lan mena ona nuan tupoina ta ina lo le o ia le. So see the pathway into the salvation of God in our lives. How Christ was able to do what his Father called him to do. Mala mai lea I mea na whaia I ke viso. Le mafua anga na ina whaia ke viso mea na ia whaia. Amene. Amene. E te mala mai whai o lea la fua whai lea. Mafua anga na whai me ke viso I na Mateo e se 𝚘𝚙𝚎𝚑𝚡 lo fuvalu, lo fuiva. Whai mai le whitalenga ke viso na ioutou o mai ia te ia. O e lama e tinga ina ma mawhatie a venga. Whai mai ke viso o ia e malolo ai I lantou. Pai upo so ai whai mai ia outou aveina lao, la wamo malao avenga awa e mamaia. Ma I outou whaawao. Le upule nai wha mamawhaina I maule nai lua fulvalu lua fuiva o le tusina mante sumalatasi. O oe maa ua whaolaina o le me te whaia e te le soifua o te leola I lou lava manatu mo tātou langona tu samalata mai lau langi. A o oe mau, wa ta ua nei tātou o wō Yesu Kiriso. La me wale ta ua tātou Yesu Kiriso ona wa whaali mai lama Kiriso o mea o le malolo na tama. Ta mai Kiriso o te le ta ua o tau o polonga. I won't call you slaves because they don't know the heart of the master. But I called you friends. Awa whai mai ke viso ia o ngana o le a whai o tangata lea polonga. E le aisona e le tu mau te tonu o le ainga. A o oe le wa tau wō. O oe le wa whaali mai e ke viso. Le lo loto matafa i oia lon tama. E o I manatu lilo lon tama. Wa whaali mai ia te oe. Are you with me there? So ila neta te vai I. Pesiri lo pena fa pe fena fa ye ke viso mea lea. He was not able to do because he was the Son of God only. Ta te fatasina. E lei fa pena fa ye ke viso mea umaia le anga o ia o le ala o le tua. No. He has to obey the command of his Father. Ta tau ia ke viso o na usita ia. Mea ia na amai e lona tama ia te. Mea fai lana o oe maa. Wa le tu tau e seina tātou. O oe mau, o atalii, o afafine, o le atua. Are you with me? I just want you to bear with me. Amana mole lava ono sai mai lava fatasi mai ina ia mausadi ia la tātou o langa whaolaina. Roma valu, sfumal fa, manino ina te inga o le anganga o le atua. God as our Father, Christ as our friend and Savior, has acknowledged that and also proclaimed that we are children of God if we are led by the Spirit of God and the Spirit of Christ Jesus, which is the Holy Spirit. Tato avai na, e le o sau faitalia ma sau finangalo, e le o sau manatu ma sau langona, a o ta ua, wa whapena na tausita ia fionga alea, it's because of obedience to the word of God. Le wa mai ele o oe mau mai au lato umalava te ina le nganga le tua. O fa nau ia le tua. So o fa nau foi la fa mai lore ke viso fa awa o mai ya tau. So le la uta tu vai fa o onga le sa fa pena o no wia ke viso le papa ti songa. Are you with me? So a fai o le te i le fiafine e te le papa ti soina. E te tau ona e papa ti soina, e lo papa ti soina foi le sa papa ti soma ia so ia e fa kulkulu lo kumwai. E lo sa o onga na tu spaia. O la o onga tu spaia. E te papa ti so fa pa tof. E le fa pela te papa ti soina ina ia fa olaina o wa e fa olaina wa te liina Yesu Kiriso. A o lo walu le papa ti songa o lau tau tinonga le na. That's your testimony and your witness as to who you are in Christ Jesus. Ta te fatasi la. O fesili isa alatu ia Yesu Kiriso e papatiso
ai fai mai le tamalo na fai fe au na fai baptisonga wa ngalo ke le ngo oi o Ioane oi sa ngi ke wa ingo sika o ka nga ai fai mai ya Ioane le a foi le baptisonga ui Yesu o la sa fai lang baptisonga i va ia kula wa sau i ke fa me ke tauta e tamai ma moya le tua lati ave sianga salo lang i mo ko halo mo lang baptisonga o la la papakiso ke mile yonga il ke mile ai si e longa ai kuma ma ke viso i fa me lo ai foi nei o ke viso oi ia yona amo o ia yona na me wa sa wa ia cha o ka mai papakiso ai le o papakiso oi a fa me ke viso e ao ona fa tonu ina o me tonu umalava. Why did he say that? Dan ma fu anga e ia fai ai. Ai fai tau le mata upo tonu la o tua nai tau te leo ngol ka ko kai. No fa me ke viso e ona fa tonu ina me umalava. Awa le temi na papatiso ke viso man tua temi la o ia o le atali o le tamaloa Nasareta. O le tamaloa o le tufunga o le kamuta. O lona na so fuanga e la ia se sina te loina o Yesu ke viso o le alo o le tua. Before his water baptism, no one knows him as the Son of God. But there's a time in our lives, there are things we have to do so that you and I are revealed to the eyes of the world. But those things has to be done according to scriptures. E iei teimi o fosau ni ele tua, e whai loa ia i le larolangi, a o nā mea e aona ta wha pena ona whatinoina o onga le fionga le tua. So mafuanga le whatui nei, a whai e te rei papatiso, wai whalaina, a o le au ngāre papatiso, e te tau tino ai lea, wa oti lo tangata atoa lava, wa tanu mia lo tangata tuai, e te tue tūlai mai lo lea, o oe o le tangata wa whaafou, fowina e le fano fowina au tangata ua faa fowina au wa fano fowina lo wanganga au le tino le tato te ia o le ai o lai meo le lalolangi. Are you with me? So o le ta testimony na so au me la so ne te lei papatiso ave lo ingoa ia fala e o tau te le fatari papatiso ale atoa na ngai faisi umi o fa ko afai amkanga ka usanga lea ai a maua lola fa ingol ka o tatou e papatiso ina no mafuanga lo fa mtalanga na mtemna na e po e mai fionga ia le tu e le o se me e fa malosia I oe. I'm not forcing anybody to do that, but I want you to hear the Spirit of God, the teaching of the Word. Why Christ went through that water baptism and why he actually ended up doing miracles that never been seen in the lives of the world at that time. Ka koe whatasina. Na ia e mamala mai lea na mea whaikiso. Wātua te rau tātou te luana whaikiso o na o io le alo le tua. That is partly right. E moni ai leo le atu atuanga le na. The reason why he was able to do what he did happened in that river Jordan. Are you with me? Awa na alu lo ia ina, whamaipe ia Ioane. Ai sau neu te papatiso ia te oe, a o oe tauna papatiso ia te whamai Ioane, a whamai ke viso. E ao ona, pa taunu ina o mea, taunu umaloa. Watch the word of God. Watch what was revealed on that day so that we are wiser today and be able to understand what God has prepared for all of us. Mama ai mau le fionga le tua. Tei mea na papatiso ai, e ke viso Ioane. Pa mai ona tūlai mai le o ia mai le vai. Ai wha fo sei lava, ona matala le langi. Ma mori mau ai leo Ioane le papatiso. Ma mori mau ai fo Iesu ke viso. Wha fonga ai leo Iesu ke viso mai, ona ma ai leo le, o le fuia fo ia. Au la mea ngā ia. Ha? Si, lunga ka wha mai o le fuia. A whai la ko ke le wha maungia lau kara o la mea ngā wha Iesu le songa. Ole lupe. E mai lupe. Ngā wha Iesu ia o le songa. Ya,
Whamau na vaai le iai o le lupe. O le whailonga le nao lea a nganga paia. Si, vaai la iai na ana le papatisoina Yesu ke visu. Mea i whameke visu i Ioane, e ao ona pa tonu ina o mea tonu o malava. The direction for his ministry starts with water baptism. Because it has to start with the Spirit of God. You see how amazing the Lord is taking us on a new pathway this year. God spoke for the first time to the people of Israel about Jesus. Mai o lo'u atali ipele lena o te fifia ia teia. E le whailonga tangata le atua. And God is also speaking to you and I, the moment we go through that water baptism, He will be speaking to your ears and your spirit and say, you are my son if you're a boy. And if you're a woman, but you are my daughter. E ke le kau fa pe kun pe me fou ngi o le koi lo po se fi male po se male po se fe male so e ka kau pa pikise ngai e ku mai lo ngo e lo o fe male po o se male ya ina le tulanga na ya o ngo fou o ni le la langi. So so that's an encouragement for you. Ya ona pa pikise e le ngata lo la fa mai wa fa longo I ke biso si fo fongo tama ai fa mai lo ta to maule na I wa fa tumu ina o ia ele anga pa ia. So he was filled by the Spirit of God, right? And not only he was filled, but and then he was led. Le ngata ina fa tumunga ai sa te ina foi. So ai va ia lo le o tan toa papatiso ina le anga pa ia awa ta to te no fo ia ta to backside. You know what a backside is? Wa ilon me ka o backside le nganga fa pertania. Ya le nga. Ai ao ona taina. We are called to be led by the Spirit of God. Because if we are not led by the Spirit of God, then we will be forever losing our faith and losing the blessings. And let's say, on Milana Tevaya, what you not tell me, what a mamawa, ma o mamawa, maileri. E we olai te vivi, olai te whapena e te tatalo, lai tatu te whaia uma meia whetalai maila tu e whai. Ai uma e pe ya tanto o lau tikaya. Are you with me? Are you with me? O fisiri ai sea, ona, o la ua tatou whaolaina, o tatou lomi o tatou whaolaina, a ua tatou le ola e tusa malifina ngalo le tua. We are still saved. Are you with me? It can happen to our church, but I pray the Lord that it will not happen. Are you with me? That we are all led by His Spirit. All right? And he was challenged and tempted by the devil for 40 days. Are you with me? Are you with me? O asula sale ya manga ia o ka o wa ia se sengo o ka o mala lang ai wana na e fa ola ina le tau sanga le ne mo kwa kele fa so songa ya jo ma na o tato fa longa ya che ina o to le nga pa ia ma satani o ko ko yo isi lotu o le lotu la pa pe toi au ngi mangu ma lo le maula la to te pa pe na ona tau sinyo ai mo tau sanga le e fa langa va ia o ni tau sanga a o yai fa fa ta o fe ngai mo oi me sa le masa ni tau sanga ia o ina te va ia o te ina o le nga ngo le a nga wa focus a to mai ya le o le lalo langi ya te oi ele ko ngau ya cho o cho ne ko ke le lo e ke ko fa pe ai o cho ne ne ai ele o cho nga o cho ne o. Are you hearing what the Lord is saying? So
Be filled by the Spirit of God, and no one can do that for you. I want you to listen very carefully. What you are hearing from my mouth, that's how you respond. You do that. You do the leading by the Spirit of God. You invite the Spirit to come into your life. And then you ask Him to lead you. And how you are able to do that is abide in the Word. You know that I'm speaking to you. Some of us here, you've never been to the Word of God this whole week, let alone the last 7 months. This is a day of salvation. It is a day of regeneration. Christ is our example. Now, let me see. Let's see Pastor Tupola. I'm going to be like Pastor Tala. Now come to with me to verse 14. Luke 4, verse 14. English members of our service, you follow the port there. Christ is our example. We follow how He moved in His ministry and His assignment on earth. Why He was called the Son of God and why He did what He did. Ona foia tu leo Yesu ile mana o le nganga I Galileia. Wa longo tu fo ile tala ya cheia. Wa so o ilava itu uma. Wa uma the fast food waso. 40 days of temptation is over. The devil was not able to defeat or deceive Jesus Christ. Uma fast food waso ele mafai al ti Apollo. Ona fatu ilalo ya kewiso Yesu. Awa esila fiina ma o iloina wa umantato faitawina na fatu ilalo ina Yesu kewiso le ti Apollo e ala ile upu. Christ was able to conquer and defeat the devil by the word. O inaite vavayai a o ina fatu muina oile anganga pa ia ma te ina oile anganga pa ia e ave oile anganga pa ia ile upu lea. The Spirit of God will lead you into the Word of God. So if up to now you're one of those who never bother to read the Word, you are not led by the Spirit of God. The Spirit of God is in you, but you are denying His direction for your life. Are you with me? You are saved, you have received the Holy Spirit, but you are not allowing Him to lead you. Ele tumo le angang pa ia ai te le o fatanga ina le angang pa ia e te ina oi o me lo ai se asa e alu tus pa ia e se asa fo ia te talo e se asa fo ia fa so ina ke viso istangata o ya o la ma fuanga le anga e te le o fatanga ina o te le o fatanga ina le angang pa ia. But you're saved. I want if I say no, you're saved. I'm saved. But the only great part of our lives is that we are not allowing the Spirit of God. Le fa malusia o le fa malusia o le ngang pa ia. Se vanga na wa va tu le ngang pa ia le no e tu lai mai lo ma te ina I le o ma te ina fa tu ama fai lo tu lai mai ngang pa ia.
is a very respectable person. Na te le fa marusia oi. But listen very carefully. Ole na wa yele ngang pa ia ya te oi. You are filled with the Spirit of God, but you are not allowing Him to move in your life. He's only part of your life, but He's a quiet part of your life. Onai fi file mu se vangana wa watu lava no ya te. Wa ba lava no le na fai ke viso I. Sa wal te Apollo fa soso, a fe make viso ua tusia. Ua tusia. Fa lua na fe tale ke viso ua tusia or fe siri Isaiah, it's not because he's a son of God. Listen very carefully. Ele ona o ia o le alo o le tua. Are you with me? But because he was led by the Spirit of God. Na whanau mai ele o iai se mana ya te ia. He has to ask God for the power. Pai mai lole ta ma alu mo mo papatiso. Uman papatiso alwa ele ngang pa ia. Fatumu. Uman fatumu ta ele ngang pa ia ia na. Alu ol fast fuaso fa penao na ia mafuta ile. Ile fionga le tua. Ele ialu masang kuspa ia I o ile fo ne le vao. He didn't take a Bible with him to where he went to be tempted. But in his spirit, he fellowship with his God, his Father. And a mafuta malona tu a o oela ma mele na te vai ele se excuse ta ua. Ele te mi tau te tula e no mole tua because you have a Bible. You have a Bible with you. Alfasili, are you searching God through that word? Are you fellowshipping with God through the word? O e mafuta I le tua le upulena. A wa ele mafuta I le tua le upulena. O mafuanga le na o nai tai se ina yo tatou langa isi tangata. E tai se foi o e ma o vai teimi nei I isi fe au, ma isi apostolo, ma isi foi nei profeta, ma isi fa evangelia. Ai va ai vai teimi nei le lalolangi le foi le media le social media le nei le mele lo le o la foi o le YouTube. O le te o vai o te feta wa I le tino ke wiso tangata fa o la ina. Ia ina o le sidi ai sia a wai le te ina le nganga o le li. Ai ele o se vai ngana ia tatou tu pe la tou ia la tou me fai. Au I te vai ai na mafai ke wiso na fatu I lalo te Apollo me fo lan fa me ke wiso ia toto o te vatu ia toto o le pule male mana tou te fa pena o na tutuli ia nganga le anga o malava fa malolo I mai fa sa loto me o mai na aisia le anga o te ina o e mau e le nganga pa ia o le tua wa nofo tupu fo ilonia o la fionga le tua te tonu ia te oi ai le nofo amu ai tua mai le vai ngalela para ngala ka u kolopo ele ngofo amu le fionga le tua ia o e ma e nofo tupu te tonu ia ina a wa vai le atale na o le makua vai o le mafau o le fai o le makai le nga fai fa punga nga ava fera mai le tua sisi le fme ngofo amu ia ngale ia lo ia nga wa ma me o kifi ia fo nye ma me o fo nye yo o kui ia ma me o fo o loli ma me o trucks o loli wa mo kol fa pa langinga o fo o fingoka yo o loli o mo trucks e vai le me ma wa ia ina a o ia a e mafuta la fionga le tu e au mai ia te oe le mana ne faccio la loli vai men fai te Apollo listen very carefully fai atu te Apollo mai ke viso o tusia fai atu te Apollo fai ke viso o tusia o solo le mo te Apollo o sau la fionga le tua fai mai la fionga fai te Apollo o me le ia o se lalo a wa o tusia sau lo te Apollo tu spoia fai mai no le wa o tusia e fa pena ona fa tonu I angelu e sapai ia te oi o la tolima la wa so mai lo la fionga le tua ai oso mai ame ke viso fai mai na o tusia aua e te tofo le li lo tua vai la ka mai o te Apollo ana le te ina Yesu ke viso le ngang pa ia pa no e malolo I pa no le pule le na ia fio mai e mai ia te oi mau e pe on tatu ia le aso nei e maku pusa pola le sa o nga ka dia lua ia mo nga e ko maku wa le fai mai mo ko mai no wa vatu le ia te oi o wa ia te o le ia vatu
wa sa ole mo le tala si apolo yena la wa mai uma ya ti le pule le ena ave ya atamu ma eva. But you see the power of being led and being filled and led by the Spirit of God. You cannot and I cannot be led if we are not filled. Mo mon fa tumo ben mo ka vale. Ele me fa ngalu ka vale ai le ifa kumuinga le il pensingi. E kaunga fa pensingi mo mo ka vale. Fa kwa alu wai le ai lo lo wa pe swa fa Yesu e alu wai le se fa kumum le mo le. That's going against the wisdom and the knowledge of God. Pa mai ona ua saulo lea, wa vai lai meno ya kiwisu. Pa tumu, te ina, ale o sau ifa mai, o sau male mana. And he came in the power. O mea nai mana o mea kiwiso ya ta tau papa tue toe. Ya mau tau foi ya ma tau paanga tala le lei. Mea na olo mana o mea mo ta tau sanga le nei. O ia le fitu le ua o. O te atul fitu na yung whankako ko ya ukalu mai. Awa kau ke misia le fiku le pe. Anga uloa. Nau wha ngale iloa ngai lasol nei. Wha iloa le iloa le lasol nei. Ina ia ita tawai leo le mana lea. E te tumuloa. Ma te ina. O le siloa mea ina. O le mana. E te tautala. Ai tu tupu va venga. When you speak, miracles will happen. Tato wole I saia olo tasi na lava ile I te kako koyo ile skemi to tula yen mata upo lima. It's so good to walk through the word so that we can see what God has planned for us this year. Ana yo tato sava va le fionga le tato te loile o me o sau ni le tua mo tato ile tai le tai ole ile I afal sutas. Ko manga o fa kongu le la ma le wati fa kongu le waki wa le la ya le sulua e fa kongu le waki e ngofo I le afu nge kwa kai ke aile le sulkasi alanga le ko va ya ku le bo sumal kaswa ke ai luma wa la en fa la ko ka fia la le wa le wo sulkas tatu ile isaia na yono tas Bafu anga walenta tuwa I seia na yono tasi se eva va aye mena sau nie le tua. Mo Yesu Kristo na te fati noina. O ia te maba iai. Lo se fuamalo walanga wa uma na totofi, wa uma na tofaina, wa uma foi na tapenaina ele tua. Lo nei ma lo watayao. Understand and believe that in our lives, God has already planned and prepared everything for us. Even our todays, even our tomorrow. Our tomorrow is successful and prosperous when we believe in our today and correct our lives today so that tomorrow will be blessed. Ale nei, le mfaina manuia tai au. Mena esel ta ua, o le aso e fa tu moi ta ua. Laso nei te ina ita ua, ina ia ta whapena o nang lua le mana o ta ma a tai au, ia mo le fiafine nei. A wawai lai fofuanga ia, ono tasi lea, o lea wa whailoa mai e lea tua, o lea le tai o le taimi e whanau mai e ke viso, e soifua mai ke viso. A ua whata oto e lea tua, le polka lame e whaia e le tangata le ngoa ia ke viso Yesu. Before he was born, God has already revealed to the world his plan and his purpose for the redemption of the whole world, not just the Jewish people. Ele not tangata Israel. A o ia sau nia elea o lana polkalame. Le la tato faitau polkalame lea. A wa polkalame lea, le na failoa e ke viso I le mataupu le fa luka. Faipu le sumal fa se fa o se yo I la fo ine ile le fa pu sumal vad ta te fatasina Are you still interested in the word of God this morning? O e nau pe lava ia ina. I pray ia tato wo tu lo le uli le ia matua I e manuia I lau tu anai I lau spokeri ma lau falawa o le a lava lau tu anai ia ina te va ia
ese lava le aso. Wa ai atu na o le supokeli ai o le me masanya a wa ai ku ngas ui pe o le supokeli o le cheese o me ai nga supokeli ama le falawa ai sia o me na e tupu ona ua tau mo sua o tatu wo langa fa le anga o kele yo le au le kongu le i le vang ya ai alo supokeli e ke taste al supokeli wa langa ngai ke o kongu e ya tatu fa tau le ina si tau fa o petrol. Hear the word of God for us. Hear how the Spirit of God prepared Christ, as we heard in chapter 4 of Luke of the New Testament. Paitau ia. Ua yo ulunga le anganga o le lii o Yehova. Awa wa faa uina au e Yehova. E ta lai le tala le lei. Ye wa tinga ina. E tā lai le saolotonga I le tā whianga, ma le matua ta tala ina o e wa fusifusia. E tā lai le tausanga e tali le leia mai ai e Yehova, ma le aso e tau iai masui e lo tātou watua. E wha matala loto I e wha anoa umalava. E avatu le fia I e wha anoa I Siona. E fo inatu ia I lantou le matango fie e suia I le lefu. O le oli e suia I le whanonoa. O le ofu e whai aivi inga e suia I le loto whaavai. E ngoa I lantou o la au o le amiotonu. O le whato anga I Yehova. Hallelujah. Vai matango fio fofuanga le tua. Vai upuena mai I fai leina munumuli alea. O mai o oe mao, o la au, o le amiotonu, o le whaatoanga a Yehova e vi I ai oi. You are a tree of righteousness, the planting of the Lord, the garden of the Lord, for His glory. E vi ia oe. Moin, e vi ia le tua ia te oe. These were the promises that Christ was going to fulfill. And then He came, ready. A few meloki so tato frita wina. Ma le uya mo mori ma ia toi ma a te ina I tatou. Listen very carefully. A te ina I tatou. No, a te ina I tatou. A fa pena ona tatou fa tanga ina ngang pa ia. E te ina tatou. If we allow the Spirit of God to lead us, then God sees you as trees of righteousness. It's a metaphor. O le la au leo le amiotonu o se metaphor e wha matalai lea o leo fofongia o ois le sila whanga lea tua. O le la au o le whaotanga o lono winga e te vai ei e matango fie le vai a tangata I ate oe. O le whaatoanga le tua whamei e vi iai o ia. E vi ia le tua e ala I lo soifua ma lo uolanga. E ngutu o tangata e vama ai ia te oe. Ona ua e whaatanga ina le anganga pa ia. E taitai ia te oe. E taitai ia te au. Awa e nafa mei o oe foi. E te amaia le ofo vi inga. Ma mai le fia. I e whaanoa noi Siona. O se tangata awa I tangata ia te oe e fia I tangata. You know, when you come into a situation of where there is grief, and when you come into a situation where there is gossip, and now as soon as you walk in, I'm saying, le wasau la fino le tua, le wasau o le upulanga, le upu kau faleanga, le upu fai, le ke waku lo fa mai. Sau la fino le tua. See, they know you are a daughter of God. You are a son of God. Ai lo wala ko lo fa pe ngai fa ngo ya lo makuai nga makala lo fonga nga ya wa fa yo fo linga mo ngu ya le mea ya kapungi o fela. Are you with me? Are you seeing here? E te fai mai o e ma o le la au o le amiotonu
Ai vai me ye sau yo tatou. La ka ko wa mi o tonu le. Sa mi o kongu menga. Aya. Ka ko kala ngoa, ka ko kala ngoa. Ka ko kala ngoa ya ina. Ala me ala inga fai. La me ala inga fai me ye tatou o tatou fa ola ina. Leanga oa nganga pa ia e le o tai ina I tatou. Tol temi e kango e polo ngutu. Kango e polo ngutu. Awe ke alofa me. Hallelujah. Father, we give you glory. So amazing when they were in this house. Mele matu te nau nau mai ai. Ile no fuanga nei tau tasi tau tolu. Sidden Avenue. Iaso sa umalau. Matu te mai matu te whanongolongo ai mai le amatanga. E mo moli atua matu tau langa ia te oe. Le siri ese. Pe tele pe titi. Awa matu loe tele te ena I matu. Matu whaftai ai le mole nei aso. E toi mo moli mai ai matu ke viso. E ui lava I lau sila fanga I o matu wolanga. E ui lava I lau sila fanga I a yuta le sekara. Awa e whaongaina le au mai ai matu le wha au le aso le nei. O I matu o au wou. Ia matu whate ta iatu I te oe. Ia whatu muina I matu. E loua nganga pa ia. Te ina I matu. E laua fio nganga pa ia. Ina ia iaile ia I matu le mana. Matu te whapenau na wha sao loto ai ie o no noa tia. Au mai le oli ie wha no noa. A vea I matu o la au. O la wami o tonu. O lau whatu anga na e to tō ina no matu atua. Ma whaifona matu whape I fwai. O matu lea na e wheta lai ai. E pe I matu o la au to tō I tawhitawhane o vai tawhi. E fua mai fua I ona lava tau. E leto ulu fwai. O lau ai manuia mea umalava matu te whaia. Hallelujah. Aso le nei. Matu te vala awai lea ia te oitama. Let's be upstanding. Matu tu lai. Let's be upstanding. I feel from the Lord that we need to invite Holy Spirit to come into our lives. Feel us again. We have been saved. Some of us have already gone through water baptism. But it's a morning of renewal. Uma tatou whanongolongo le whamantunga wa whamamai nei tatou. Ale aso le nei tatou titau tino tua ia ngang pa ia. I give you the privilege, give you the opportunity to invite him to come. Malau fo ile ia ke viso o lo tutu I le whaitotoa. O lo loto I le tae au le nei. O lo fia maua so na avanoa. I totonu ia te oe, ma totonu ia te au. E fia tali sua o ia, ma oe ma. O le fesiri o la san tatou me fai iai. A tatou le tali atu ia te ia. If we're not going to respond to him, then we will return home. Not like what Jesus did and what he was blessed with. When he was filled, when he was led, and when he conquered the deception of the devil through your word. Ai matu wala awai le te mā. E talantua matu loto fo I le ne te au ia te o Yesu Kiriso. Mele la tatou whaia. Listen very carefully. Whatever we do in this place, God is watching. He's watching to bless us. He's watching for us to hear us confessing him and proclaiming him and ready to declare his glory through our lives. Maulava na ia whafonga le lei mai lava. Au e te manatu whaitawa I le upo le tua le tae au le nei. Lo sa uni ta mamo oi pe una tatu wo le ono tasi leo Isaia. Leo e mam lama o meo perfetanga. Ba le whenga inga tuai. So, a o lea le tatu whaalongo wa whaatau ina le whenga inga fau. E ala ia ke viso. O le whina ngalo fo ina ta mamo tantou e ala le te iala. Ia whapenau te ina tantou le ngang pa iso le aso le nei. Papenao na tatou
Walau ia nganga pa ia so ia fio mai fa tumu ia te oe te ita ia te oe wala au le mana le na e te ngā ioi ai i le nei foi vai aso se ia fa pena o na o le ngā taanga o lo soifuanga ma e wala au foi le ia ke viso e te tala wa aso uma lava lai fe mai le fionga le tua e fo wailo o lofa tu noa ia te utau a wai fa maoni e fa vavau lo fa maoni o lofa tu noa foi po lo lofa muti vale e le ma vai le ma utau so o tato exercise la ia le terminate po le tulanga o la tato ia o oi lava ia I want you to invite the Holy Spirit to come. Give him the full control and the full reign of your life. You're not going to miss anything. But in fact, you're going to be blessed. You're going to be, your life would be overflow. Mena e te vai e te le misia mea o le whamanuanga le tui e tau masua lo wolanga. E muli me fo i le anga leima le lofa tu no le tua ia te oe. Ma au ia so uma lava, ta te fatasina. E manino lava lau tau tilonga e fai i le tae au le nei. Na tatu usuina le pese wa saunia au fai pese after that song and that prayer. I want you to do the same with everybody else here in the church. Tatu vivi ila ia mawhaftai i le tua i. Ia na e tu inatu lava le oe i le tua i le tae au le nei. Alleluia. Ia tatu vivi tatu whane ne ia te ia. Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Oh, come in your strength and your power. Come in your own Special way. Fasa moa, pese te fasa moa. Na avelo le ile tua lo mana onga le na. Afioma. Afioma. Ilo moto. Lole o mana onga na ia teia. Pray. Ask him. Tau tino atu lava oe ia teia. Afio mai Yesu Kristo. Tatu tali sua ma oe le nei fo yasu. We welcome you into our lives. Come and sup with us with you. Fill us, Holy Spirit, with your fullness. Lead us. Lead us in the path of righteousness. Empower our lives so that we will declare your glory, Almighty God. You will use our lives to bring your glory into the lives of others. Hallelujah. Hallelujah. Tuma umai ngang pa ia ya macho. O e fa fofonga a o bala awacho lau fa nau. Ve macho bala au o le amio chono fa to anga lau fio. E maua ai lo vi inga lo macho tama. Fa ofu macho ofo le amio chono a o macho online le lalo langi le nei. Ma pena foi ona e whapupula o mātou mata i lau whauunga mātou te loa ai o isi mea e lei wa ai mua i ai o mātou mata o le ofo fongia o lou malo
Ta tala mātou talinga, mātou langona, lo whetalai ngang pa ia malo teitai ai mātou, I le aso, ma le aso. Tu mau mai lau wha manuianga lau wha uunga, I lunga lo mātou a inga tāpuai. Emmanuel Christian Ministry Papa Toi, I lunga le Emmanuel Christian Ministry ao lo mātou watua. Le ngate lea o mātou a inga lau tele. Ke usiano uma fo I isi to vine lo mātou tama. Mai mātou se yo I sauti sa sae, se yo I sifo. Le alu o le tala le lei lo mātou watua wa lo le fina ngano. Wa lata mai aso, ai ato whaina. La mātou whawhitai leo la mātou titalo lo mātou watua. A le vi inga I tuma wati atu ai ala swafo peviso. Tata wala langam whape atu. E le leile atua. I taimi umalava. Ya awe se stampang tangono pate te whawhitai ai le atua lala mamalo le le. Pati atu ma whawhitai atu mo le worship team. Te tele lava mo osi na tau langa. Ya ale vi inga tumau ya te ia. Nei se o le whawavau lava. Amene, amene, amene. Hallelujah. Hello, testing ear. Tu whātasi o tō ao mō tātou tamā, le nei tai ao. Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize He's no longer here because He has risen and He is alive and He's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life.
It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Ia talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo sua la ulu. Le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Male se lua afe su valu. Ia sa ia isa no malanga tua i sa la elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nāwa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oe se la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua. Ia e leisi taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe le tatu malanga. Ia fa te fia malanga e mai lo a inga pe a se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le monga olive. Ia lo ia pe fetanga le atua le malili le fio fa lua mai o Yesu Keriso. Ile lalolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le atua na tutupu mai o le atutupu foi ia loa noa le leile tato te malanga atu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe fa mlianga le atua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tato o Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata o na ele tasi se site o lofa pena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e au la tau o le fa pena archaeologist o na maua lewa enga ma lewa enga o le mea na fia ile nganga ma mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima. O ina te lo polo to e tūl maunga olive. Ia e fio mai lo mai Yesu. Kusanga. Ia lo fungia le tua wha man ia fuafuanga ma plan. Mai le nei taimi se ia o atu le wha moe moe. Ona o Yesu. God bless you. Whaftai. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗚𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salom, talofa lava, ua paanga kato Global TV so se tonera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so ole atua. Ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango filua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male pa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo manei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato property di ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tu fa yo lo totalo le tu ai mana ia fo lo o te soli fo i au le tu sa femalanga lo ia ke te to ne mo finis fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma, and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians.
And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor 𝚗𝗚𝗏𝗡. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ya olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se fatu puina lava le fia ma le ori. Ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wawa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.